Hey guys, ninjani? Ngiphilile. Njengoba ningadi igama ngikanyeza ngithi and then ngite la ku TikTok into ngitshela ngenzaba yami neMoja Love. Ngendlela basenda ngayo iMoja Love idlalele kakhulu ngathi guys uma hlala entabeni into la ikhuluma ke maciniso yonke. Ayikho into lengaseliciniso so ningathi hayi amanga iciniso into la ikhulumako. Last year because bengisolo ngekho kuleyona kuMoja Love bangibizile futhi bathi bangidinga and then ma-talent amangidinga nemali amaningi so bangidinga kuMoja Love bangiklop ngikuphi ngempilo and then ngabachazela ukuthi mina ngi-move on ngempilo so ngi-move on ngempilo impilo yami ichubekile nginemuntu ngihlala emzini wami like ngi-right la ngikhona khona nemuntu wami so bathi fune kushutha nami okay ngavuma nami because songini guys niyazini sifuna imali umsebenzi wami since ngicala kushutha nabo ishutha kahle so sashutha ubeza basayinisa ama-contract kwaba right savumelana ngendlela sivumelene ngayo solo look okay sashutha sacetha last season nami ngileya ye-engagement nale abantwana and then ne-miscarriage ukuthi ngithole miscarriage so saceda ukushuta lapho-ke last year ngithi say this year ngaboma-April basibiza futhi and then saya ku-boardroom bathi fune sibuyele ku-show bazosendela ama-contract bathi thina senza ngomnyaka vele yazini siyenza uyakubona soshutha basidinga okay savumelana vele ibiyani lesami i-boardroom bathi ngize nomuntu wami vele ngeza naye uma ngekuthi wayambiza ngeza naye and then kwaba right savumelana ngayo yonke into and then after basenda ama-contract nabasenda ama-contract nabayisenda i-contract akusasi main cast, it's a supporting cast guys, main cast to supporting cast kuyokwenteka kuphi lokho and it's nesitering from ukudala sine-content ngiyazi ukuthi siya like sine-content ukuthi sijabulisa abantu so imali khona seyihlile ayisafani naye last year cabanga and mina ngimthethe ngazi ukuthi now sign i-contract ngeminyaka yakhuphuka imali uthi nakhuphula nginabo bathola imali ngathi badla ngathi yonke indzawo so okay sayisayina ngavuma for ukuthi indawo thini imali angithi fanele ngisebenze umsebenzi wami and umsebenzi wami bengiwuthanda ebeyani benganamahloni ngawo whatever lebe ngenda bengijabulela okay wahamba iloyana inyanga sishuthile bona sashutha ngabiza ngashutha nogobela wami shutha nabantu abami umntwana wami nishutha bamvusela amanceba izinto lezenzeke ukuthi uabusekile lebeka khona and then ngashutha nemuntu wami abomamezala nogogo and bonke labantu engishutha nabo bathembisa ukuthi bazobapha something bazohola nabo banigobela wami bamtshela ukuthi hayi nakuphela ilo kuzothoma kuzocala khole bonkanyisi and then inyanga yesithuku yohola wena cabanga ngisuse umuntu omdala sihambise so shutha sekuphi siyimisele nale tomdala inyanga honest truth okay I khambe imalanga ke maybe sengishuthe maybe ngathi bo 10 episodes sibizwe ofisini asibizwe ofisini bathi nale senze khona wrong okay sabuke lo ke maseko athina ya
yena amadoda thina sida namadoda eshowini ethu, ishow le yahle simehlisa sithune ngamadoda ethu, so amadoda ethu akafunakali. Sho kuthi masekubani ukuhamba emuva kwethu ekhuluma izinto eMoja Love, sho kuthi bangafuni umuntu wami. And ngiyibona ukuthi hayi uyambona ukuthi umuntu wamhlakaniphile, and then ahlaniphile, so une-content eningi, sine-content eningi and as-fake guys, sishutha i-reality, asifani nabanye ukuthi baya-fake ezinye izinto, thina sishutha i-reality show. So hayi kwakhulunywa laphana bathi yana bazosifonela nasiceda khuluma bathi sizonifonela izolungiseka. Hayi sibuye ekhaya kuhamba emalanga mani, kashuthiwe bashutha abantu. So la ngibuye and umuntu ebakhuluma i-producer yethu Jules athi izonifonela, angafoni. Ngithi ngimsendela ama-message angibluthike, ngisendela le message angibluthike, abanginaki. Uthi ngalenye ilanga bathi hayi uyoshoot yamlodo, hayi ngihambe guys, uyoshoot yamlodo, okay kibe right ngibuye. And then sukusela lapho-ke angasashuthi, bangasangibide bese kusena episode lamancane ukuthi ngicede. Okay, ngibone i-Elvie shows eba-advertiser, and then yena angiveli ngishuthe kangaka, ngihluphe abantu bangaka ukuthi hayi zini siyashuta, ngicela ukuthi sishutheni abantu abadala. Hayi ngibone ishow seyadlala nakukhola nakholo, and then ngathoma sahola, and then banginika 8,000 yokucala, and then kwagcineka lapho ngathola imali. Ngathi sengiyabuta ngibethe ngifonela lo akabasaphenduli mafoni, afonela bendani, ngagcina ngasenda i-email lalaba cool from Moja Love. Yahlala maybe i-email akhona bo 5 days solo bangangiphenduli, yabuya bathi bona ya si lo yana i-contract yakhe iphelile. Hawu iphela kanjani? Ngishuthile up my episode engashuthile, why angadlali kanjani guys? Bathi ayikho into le ngizoyithola, ngamane ngiye phambili because of ngisayine i-contract, ngivume i-contract yami iphela ngoJuly. Njani yo sidlaliwe Moja Love guys, sidlalile. So ngizingithela angazi asazi ukuthi senze njani, so sifuna usizo ukuthi sikwazi ukuthi sende njani. Ibani kuningi because of iMoja Love idlala ngabantu baningi, abantu abakhalayo, abanye bilani bashona, abantwana bashona, lo munye nje bakusasa bamngcwaba. ngeMoja Love iropa abantu, yasiropa bombe bathatha an-advantage because of thina sibofamjule, especially ngisho ukuthi maybe ngifamjule chat hayi alona ngeke ayenzawo lo, kodwa hlala nje so sikhathele guys, sikhathele kakhulu, isiropi kakhulu iMoja Love. And labanye basaba kuvela because of basaba ukuthi maybe ba-threatenisha, cause ungathi uyakhuluma bakutshela ukuthi hayi bazokubonisa, bazobona ukuthi benza njani, cause bakujwayele lokho. Ayikho umuntu esizokhuluma naye njengoba bachaza amahla entabeni, nasokhuluma naye bamblock nokumblock. So guys into le like sesikhathele, yes siyawufuna umsebenzi, so no lokwenteka akwenteki because of badlalile ngathi kakhulu guys. Yiko lesifuna ukuthi ngisharele kona, sibonisane ukuthi singenda njani, mara asihlala ngicedzanga la sibhizi nge-life, aku-life ngiyangena bese ku-life nje kuseni. So ngisaya phambili nama-broadcasting sako, so bengithi nje no ngitshele yona leyo. Kuningi guys, kuningi kakhulu, kuningi. So kwamanje ngiloko. Thank you.
Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Lona nkanyezi lebesimati kakhulu laphana kuMoja Love channel 157 ku-umndeni. Yathi Moja Love ise original gama lelibi rada ngokungabhadali bantu, hlezi nje itrenda for not paying people timali tabo. Nkosi yami, they are always exposing Moja Love kokuthi iyiqola, ayibhadali imali, ayifuni ukubhadala, ifike ekuthise bantu yinto sebantu ngisho into lebangadifuni leti uncomfortable just for bona ukuthi bathole ama-views, for bona ukuthi bente imali and end up not paying ma-actors wabo, and they are always crying. Sibonile not so long ago, I think 2 days ago, uMahlala Entabeni naye ubeka actor wemndeni naye bekakhala ngokuthi bamqolile ubaba kambhadalanga yonke imali yakhe. Nangiyalo nkanyezi naye actor khona kwemndeni, nayo exposer the very same show ukuthi ayibhadali imali, baba robhata imali tabo, baba threatenisha ngalesikhathi bayasaba ngisho nokukhuluma because babatshela nje ukuthi bato bakhomba if bakhuluma indzaba lefana nale. Naku uyayikhuluma guys indzaba kokuthi abakababhadalanga, ukuthi yena nje bambhadale 8K, uthi 8,000 rand, uthi ufuna imali yakhe babablutika, bababloke, bangaphenduli ma-emails. Guys, kubuhlungu lokwentwa iMoja Love, nkosi yami, because it seems ukuthi vele inenkinga iMoja Love. Why bonke abantu bakhale ngayo? Ngisho nalabantu laba ba-actisako laphana yini lokwabi uyajola 99 bayakhala, bonke bayakhala guys, singile nimingile bayakhala. Hayibo obritawo ngeke Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.